Imyigaragambyo yakozwe n'urubyiruko rw'abanyekongo yatumye ibintu byose mu mujyi wa Goma bifunga. Ahantu henshi muri uyu mujyi hari za bariyeri. Imihanda yari yuzuyemo ibibuye. Ibyotsi byari byuzuye mu kirere kubera gutwika amapine n'utuzu duto dutangirwamo serivisi za telefone. Uwa mbere, ubwo urubyiruko rwirohaga mu mihanda yo mu mujyi wa Goma uherereye muri Kivu ya ruguru, umupolisi umwe n'abasivili babiri nibo bari bamaze gutangazwa ko bahasize ubuzima. Abandi 6 barakomereka. Mu guhosha iyi myigaragambyo, polisi yakoresheje ibyuka biryana mu maso, yarashe kandi n'amasasu mu kirere igamije gutatanya abigaragambye. Umujyi wa Goma utuwe n'abaturage bagera ku 600,000. Isoko rinini ryawo ejo ryiriwe rifunze. Amabanki ndetse n'amashuri nta kintu kigeze gifungura. Mu kwezi kwa gatanu, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yarashyizeho itegeko ry'uko intara ya Kivu ya ruguru, Goma ibereye umurwa mukuru, n'intara ya Ituri zishyirwa mu bihe bidasanzwe byo kurwanya imitwe y'abarobel. Iri tegeko ryemerera polisi gufata umuntu wese ukekwaho ibikorwa itarinze kumwereka impapuro zo kumuta muri yombi. Bamwe mu baturage bavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bagaragaje amarangamutima. Basaga nk'abatanga ubutumwa kuri leta ya Kongo bagira bati: turabakene kandi turi kwicwa, turabakene kandi turi gusahurwa, turabakene kandi turarigiswa. Tuributsa abayobozi bacu ko iri atari ryo herezo. Mu gihe cyose tuzaba tudafite amahoro, mu gihe cyose tuzaba tudafite umutekano, mu gihe cyose abapolisi b'u Rwanda bazaba bagerageza kwinjira mu gihugu cyacu, tuzakora ibyo tuzashobora byose kugira ngo tubiburizemo. Turongera gusaba abaturage kudahwema kwerekana uburakari bwabo no kwerekana ko batishimiye aya mahano yerekana ko turi mu bihe bidasanzwe kandi nta kintu na kimwe bishingiyeho. Abigaragambya bavuze kandi ko bamaganye amasezerano yo mu cyumweru gishize yasinywe hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Kongo, yo kubungabunga umutekano ku butaka bw'ikindi gihugu. Umuyobozi wa polisi ya Kongo, General Dieudonné Amuri Bahigwa, ariko we kuwa gatandatu yavuze ko igitekerezo icyo ari cyo cyose cy'uko abasirikare b'u Rwanda bashinjwa kubungabunga umutekano muri Kongo ari ikinyoma cyambaye ubusa. Uretse uburakari bukabije bugaragara mu maso y'abatuye Goma cyangwa bunumvikana mu mvugo yabo, abaturage bavuze ko bamaze guhaga ibitero by'imitwe yitwaza intwaro haba muri Kivu ya ruguru na Ituri, aho kugeza ubu leta yari yamaze gushyira utu duce twombi mu bihe bidasanzwe. Abatuye Goma kandi banashinja ingabo z'umuryango w'abibumbye kutagira icyo zikora kandi ziri mu butumwa bw'amahoro. Umva uko uyu muturage abivuga: abaturage ba Kongo biteguye kumena amaraso yabo. Lumumba, minisitiri wa mbere wa Kongo, yari yiteguye gupfa yishwe, ariko Ababiligi bakagenda. Uyu munsi natwe turakwizeza ko imvura yagwa itagwa, ibi bigomba guhagarara, kandi twizeye ko MONUSCO igomba kugenda vuba kandi ikagenda igiye. Kuri ubu igisirikare cya Kongo gifatanije n'icya Uganda byashyize ingufu hamwe. Mu mpera z'ukwezi gushize, abasirikare 700 ba Uganda binjiye muri Kongo, aho bari kurwanya umutwe w'inyeshyamba za ADF. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.